Rĩendekithia rĩa watho wa kuongererwo gwa kaũntĩ ithano bũrũri-inĩ na rĩrĩa rĩendekithĩtio nĩ mũmbunge wa Kuria East Marua Maisori nĩ rĩgucĩrĩirie mawoni ngũrani kuma honge itiganĩte makĩria arĩa makuruhanĩtio na njĩra ĩmwe kana ĩngĩ watho ũyũ ũgĩtuĩka nĩ wakinyanĩra. Ĩmwe ya kaũntĩ iria ciendekithĩtio kũũmbwo njerũ nĩ ya Mount Elgon na ĩrĩa ĩngĩgaywo kuma kaũntĩ-inĩ ya Trans Nzoia. Ũndũ ũrĩa gavana wa kaũntĩ ĩno Ngabana Natembeya ateanĩirie kiugo ũyũ gũkorwo ũrĩ mũbango wa kũgayũkania mũingĩ wa kaũntĩ ĩno na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ. Trans Nzoia is not available for carving out. Mtu angeimagine kwanza unaweza kata Trans mpaka itapitia wapi kwanza? Utakuwa na pima na sisi kila sub location iko na kabila zote. Utakawa namna gani unataka kabila yako itaingia aje? Hata waje ujinga bwana. Let us focus on more important things. Kama Trans Nzoia tuko na mambo muhimu ambayo kama viongozi tutakao tukaje na tujadili. Sio mambo ya kukata makaunti hapa. That's not acceptable. Kũringana na Natembeya mũingĩ wa kaũntĩ ĩno ndũrabatara kũgayũkanio na mĩthingi yothe nĩguo magĩe na motungata ma kaũntĩ. Ũndũ ũrĩa na kũrĩ ũguo menereirio na njĩra nene nĩ athuri kuma rũrĩrĩ rwa Saboti. Yule mtu ambaye ananyanyasa watu akikuwa hapa hata akiweka jamii yake pamoja atanyanyasa tu. Baada ataanza kuangalia wewe ni kilani gani, wewe ni kilani gani. Kilani ndogo bado wewe kitu kidogo bado atanyanyasika tu kwa sababu uongozi ni yakini. Somalia, nje ya Somalia nyinyi mnajua. Ni nje ya kabila moja, lugha moja, dini moja. Kweli ama rongo? Tunaomba serikali ya Kenya iweze kufungua mlango katika constitution ya Kenya. Itukubalie tupate majimbo mengine matano. Kama vile Mheshimiwa Marwa amepropose kutoka Kuria. It is really surprising to see a beneficiary of devolution, like in the name of our current governor for Trans Nzoia, Honorable Natembeya. He is a governor by virtue of the Constitutional Amendment 2010, which brought in effect counties. He is a governor and he is opposed to devolution. So as professionals, we condemn that and we don't understand his reasoning, and we want to advise him for free that what we are demanding is not going to take away anything from anyone. Kameme TV, Jitogomora, Wagunya.